I'll be back. Evo ljudi, kao što vidite imam torbu, znači krenuo sam negde, nalazim se u Beogradu i idem da odradim trening u najboljoj teretani u gradu. Dobrodošli u novu epizodu I'll be back. Idemo na bus pa se vidimo u teretani. Stigli smo ispred teretane Dimitrije Tucovića na Zvezdari. Sad ulazimo unutra, pokazat ću vam teretanu i slačionicu, pa ćemo onda krenemo sa treningom. Ljudi, da vam pokažem malo slačionicu. Evo tu su ormarići, ogledala. Evo možete da vidite. Evo ovdje je kupatilo, znači tuševi, bojleri, sve je tu i sad idemo da radimo trening, da vam pokažem teretanu.
Znači ljudi, danas radimo svesem nogu, takozvani upper body trening. Pa idemo gore da treniramo. Ovo vam je, ljudi, najbolja sprava za grudi, odlično pogađa grudi. Ovdje radimo, ljudi, ramena, odlična sprava za srednje rame. Na ovoj spravi, ljudi, prvi put vežbam, mogu vam reći da nevjerovatno pogađa leđa. Teretana je odlična i s njim preporučujem da kada dođe u Beograd obavezno počne Ahilej teretanu. Da vidimo se. Trening je, ljudi, završen. To bi bilo to.